Aha, reka nje mama kayabanje Uganda numvise muri crackdown mu rugo numvikuna ishashe iwabo mu rugo yahamagaye waje kuyimeje Jesu Medi numeyeya wajajana menyisha jana n'ibigi aha kanye mama ayo iki Medi ayimenyeshe kuri Juma iguhamagaye utayigenje yawe rero yewe ikintu ubudabi yasaze nase bishime jajeje udabi jaisha ona ingu ya ani aje gwe unarasha onanga na binje kinyo kanguchek acha pwichi medewe Indonesia itunya afuni kisha ntako kodo na afuni kisha awaje homochego wao ndichenye afush shangana unsha Indonesia pushi medi Indonesia majita bika kuchinga kwanya ngokonya kuitisha akakuya Afrika uri mu machitira cheko kotamuna machitira kwa uri Afrika na china wa mwaje kolaborash eko mano ngana Jesu Pushi mnadora nani kangukira pushi mnati oh anaona aje ni mimi tukanyesha wana na kumenya wewe waje kutajinga telefoni hapo dabish marashash kangukira kana telefoni Jesus is Lord. Shaulete bija kuchanga shaulete Shauli nileka muleka mama kaita kapani mwaje nuve ukono amecha chachash shawa Jesu nyama kaita peni kumacha unameja uleko kuna meja mimi mali mwana haiko akitaka ayo Japani Hey Jesu Shano kreke mara rasha je hongo nane se uzaron graja lewan. Hata hivi the premier hata hivi ora ore mandaji. Nimeze. Yakamugira shao. Uri kukura na mraka chira ash. Chai Televi na katukupone sibjes. What is wrong? No, they can look at that for you know, God did razor. None se depending on us. Sibyangu baje uzalongera jali nukulite mana to wala ibulayo tala urakuze safumuri kurongore ambango kire baura nanire kamureka nyakuri mede numbi jangira kijash simushite bagasha simukonda kanje mujeo nana muwaje numbi akono stasho simuka chimechi Jesu shawa shirikanje mama Hey kanje mama kare mede muwaje kuna meje sibyo aliye tanyo rokete angori Carolina give me fever. Your body make me wanna shiver.
Nanjo akakonye-konye. Jesus is Lord. Look at you. There is God. Jesus is Lord. Hey! Aye me ba me.
ayo baraje kayemera nk'abandi bose. Jesus! Ayo itini. Imagete se hostini. Jani ne sakama ka. Jani ne kwama ka. Hey! Acha, mujitali mujende wa kuri bichomba. Anyi na kafa sha. Ndio na tukai kangita bitira kani njo acha. Ai kokata njo acha ni de kahas. Na chago titini. Abuta makulu. Ko krikita pa mukdala. Kura cici menyani hari ini macam orang tu turanga, esel, nak tekan ni esel, kan aku fafit tekan ni cakap ni, soalnya orangnya kan, esel nak kau dah orang fungus, aku hebat pesang, tekan aku istirahat sehari ko, aku nak kerja, aku mana orang terik nak ketahui mana jadi dia covid. Nakanya ngugira shasha. Nakanya ngugira. Ora kabisa kugira amagambo menshi ariko ibintu byose genda muganga benshanja byari cyangwa tubese. Shashite ni ora nani hajya wowe ngo yorishora ni wowe barasha. Andi barasha wene ukazasunika ntago bazakikorera. Atasunikira nyine bishobora ndabeshya. Mungkin bertanya kepada kamu mention kan mungkin ya aku lebih jauh aja nak aku nyampe Hey! Haye me ba me. Otikinya ufanyeni nange mugenzi wawe nyini kagenda kwaje. Sigas kamubwire rero sasa. Ukaruka mu kibuga nimba byarabona niyo. Funka! Funka! Usicheze kama ukirango bai ariko nyine murakombo mukaruka mu kibuga sigas. Ciao. Kangukira ngo bai abakunda Ziruka TV ndabakunda mwese bai. Look at you. Mugende kuri YouTube murakora subscribe murakora like murashira comment. Ziruka TV cyangwa se ngari mutani muri wa filime nyinshi z'amakobwa beza kandi bakunzwe n'abahanga bakomeye bari mu cyane. Bakunda cyane